Miyam kita makta ngasi ke topik who are unknown miscreants. Matudi Manipur da thoklak pathuk do wathuk sing haiba tai akhona sum khara lisang china yengba ngarang na handa dum yenga suere masak khangda basingna sakhang da basingna nomoina kapsalam badaki sakhang da basingna bom langjalam badaki haiba thok do wathuk sing che sum adum leiraga leiba haiba tai aduna maram ora kanda sakhang da ba haiba si ki marum da masak khangnandana pangthok ni ba thawak sina karino masak lolaga pangthok ko dusna karigino karigo bunga da masak lotpa masak khangan da ba ise achumba khongthang oidabra haibi wahang lai aduga karigo mukandana masak tak thok ningdriba haidi yum amada natraga lanai amada kapsalamba natraga na bom langjalamai thokanda masak se khangdi khangaba manung dadi pau phonglo bajala aduga haidukpa tanba haidukpa hangoiba haidukpa kibagi tanjama aduga marak state amana kaino harakanda thodo wa thokti tho bom langjalamba adagi nongoi kapsalamba adagi puramba kihalamba khangalamba swaida even karim kanda ar sifai gi game da attack torba swaida su maru oiba leibak sigi security maron law enforcing agency aduga karigum kanda huju se security advisor gi phamgati paiba masak khangi kai thaiba swaida operator se kanano masak khangi haraga khudom bimak thilaga masina ni haibadi ta amdaba masina orakanda masina maram orakanda sak khanga ningdaba sak takngdaba mayam singkhisu karaida noma akoigi lingjensi pamdaba lingje loiba lingjensi yam kanba jala haibagi wang singchini aduga sakhangdaba haibagi marum sida pangtholokpa thabak mayam singchina maram orakanda society sida piriba chaitheng haibasidi misam praja khaktana makhangani lona swaida kumna khana janabagi tanjanduni lona yengbiriba punamakpu sarasna Olympic news ki manung taram nokchari ngasigi topic sida yawbi gadaba wakhan aduga wakhan opinion mayam phongdo numi de kitamakta lengsin biriba guest singde aigi get ithang phambiriba si khoirom loya lakpa editor naharongni thawdangi ai ihan amda tamo loya taram nokchari aduga tamo loya gi oi de lengsin biriba si asangkasa social activist ning ai oja sangkasa bu taram nokchari oja asangkasa gi oi da ai gi yetta thangna phamini jari basi premananda HOD Department of Law Manipur University ni ai oja premananda su taram nokchari mamangai da sigumba pamdaba thokdaba pamdaba kaya marum khara akhoi naharong kaya leiba matam khara leirame adubu akhoina khara mi mamangda changdana akhoi society da changdana khotana tawrakpa for the last 15-20 or haigadara 20 years manungda hajik somna haibiri base khitang Manipur da improve lakre haina akhoi se leijabane am harauna hoi tongan ba mafam kari da natraga kadai da makhal matheng kaya demand tawba extortion tawba akhoi gi naharon mayam leibne na madugi tawphum thokpa adum akhoi chanabi ama oina tawbududi akhoi dum chanari adubu hoje haibiriba unknown hairiba aduga miscreant hairiba potse akhoi Manipur da chingdasu tamdasu mase kharap improve leidana pura hantharaba leirakhtaba ki tanjama leire ane akhoi na laujabane aba aduga masidi chingdadi amuk kaya leite unknown miscreant haiba jatse ko tum sengna masini habdu lei group su yamde adubu karimba hoi noaitabada khangla jo potu directly haiba yadabne na unknown haina sum akhoi kaino tamamoy na sijinaba potne aba siju legally di chumde koi any kaino ma tawbu kan su khangla jo eta unknown haiba khangmidi khangba ko ano masidi government na natraga police na di straight aduni haigadabani khangna akhoi unknown haiba natradi hairiba mi do safe oidaba aduna akhoi se angakpa lila ma su yauri tawdubu ojeki unknown miscreant mayam se rasarat handaki manungsida lan se hek haubadagi haurag ngasi phawba manungda masigi advantage lawba haigadra opportunity oina hairiba unknown se mayam se thorakpago akhoi Imphal heart of the city sida ure masi akhoi phajana khangtharaga masi gyan taba amadi change phataba ama change control toba ama change CSO mayamna akhoi Manipur nungsiba mayamna natraga lengakna ana sikumba unknown natraga miscreant mayam thokliba pamdaba mayam ata ama tawraga politicalize toba mong da su heta uba
aduga partisan gi su heta oiba natraga thawaina problem create tawge na tawbusu dum oiba madugi pot mayam si ui masidi amada hunba nate law and order enforcement phajana tawradi law and order phajana chalairadi sikumba sidi thokloi tabani adona masidi law and order da kitang weakness to loophole to leirabra haina ai lojai aina lakchaning bidi jasarat masi ekoi phajana nainaraga praja mayam duga tawriba mayam nasu masi phap tabirega ekoi hannaba machangi natradi Manipur da laiminariba punamak disunity disintegrate oigadaba potse sidigi lakani hojik unknown kayana miscreant kayana unknown kayana party ki mingsi chinaraga natraga karigumba group ama semlaga maming cha sum tawraga private malaysia haina su haina ba mayam sina dukan kaya da maitei khangde chingmi khangde tamgi khangde hetta leiba mi si da demand puba ngamdaba yamna madu puba mangam thangloidaba potse demand ama tawsaliaba aduga mase hoji maitei pangal singna su kana yaning adu tawri adu ichinom chingmi khaktra haira su nate maitei gi phobuda gari munba khoppa paw leire demand na nahan yari pokta dukan ga ban tawre kasi pona bazar sige mayam dukan ban tawsu maram leire aduga akhoi gi tribal ichino tangkhul naga macha singkhara choi jingmairong natraga mantri pukri natraga khomalampakta dukan khra hangba parlor khra hangba hotel tawjam mayam sisu ko puba thangba ngamdaba pot mayam akhoi da adam phone tawraga akhoi na mi mara khra changbane na akhoi su deal tawse am talleba sekuma mamang da thoktaba handak yamna thoeba aduna mi gi wakhan se sentiment se phama da chakhreb adu chumna niyom tawna chumna tawba leiba organization sing natraga lengak na lofam thokpa madugi tax natraga madugi kaino mayam do legally tawraga chaladi phaba natadana unknown sina laraga amana la ama loisangani ama la amu tawni ngha tukan thingo haigani adu thingoi mayam sina hujikti kari la yo ja sarat masina directly chingmi da tangkhul da naga da imphada leiganu haibagi harassment pibra haibase ngangba hore unknown miscreant haire khoina budi ko koi topic se de maina thambi de thim sida ado miscreant haire ga di samsamba koi hair kan da mi kharana trouble thon bugumba ko illegal tabugumba di aran thabaka tawba criminal haiswe se mai gi synonyms da criminal haine thamani phare the criminal du mi ni khanaraga masa khangborga di book tawbuda lai phawda lai be wari ne hojikina crime sida moina tawba crime si chenba yana bani unknown haisi ha unknown ga press na kaina sinabagi masa khangdabadu di law da di mi du asai police na pharaga na court puthoga trial loi di bokti ma se khoi india gi law da di presume to be innocent adana hanga sai gi daku sina ai gi mamang da mi ha la su paisa la asu law da lei si masi trial tawraga masi court na you are convicted at acquitted and lauthok tri bukti masi innocent eba law gi maron da law gi ni ko hai se armaina du aina khamba da hujiki madugi potu natabini ko khoi khanai sina adu na sai law gi pot ni adu hujik luri marak sida asengbadi si thoi sidi state ki ngasai gi force si state ki command le ga force ha police nungi sumana tab violence है state की command ले के तो ने state ने control तो होता बने अन अदुदा मदुदा इन खम state की law and order problem policing है policing का आदगी दी law and order के problem सीधा बेकम हम लाप बने बसिंग बदी अदुगी बेकम दुदा ने थोले इसी पोचिंग अदु ने दो मसी असिंग बदी state is responsible ने से मसी चीन बयार वाई unknown हाइजर लगा केसु रेस्टार्ट तो unknown हाइर का दी कदाई दी हाउ दुइनो अन मसी थी बम चंगी state ना अदुन आइना खम बदा अखोई मणिपुर तौरसी अखोई कीबम यावरे दी अखोई की unknown miscreant सिंगसिना मसक खंगदब सिंगसिना अखोई क्राइम से तौरे हारगा अमाइन थादोगदी अखोई फ्यूचर से कायदनो स्टेट लेबकी केम कानद्रेबो स्टेट पुलिस लेबकी अदे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल तौगदब होम डिपार्टमेंट लेबकी केम कानद्रेबो अन अदुदे याम लुबा हाइतारे अदुना आइना खंबदा मसी अखोई की असेंगबदे अखोई की आर्म्स कुम कईगुम से कंट्रोल ngамदबो सिगी मेन फैक्टर केनो आर्म्स असाय मयाम नोंमै असाय मयाम लेथोखरे नोंमै सा नोंमै दुदी मथौ तौदे यापोते नोंमै दु सुम केनो दा उपुद हापचलगा नत्रगा न मपा मखादा थमगा केम कानरोयबा अदुना आंगांग सिंहिना नोंमै दु तौरगा पैसागुम्बा मुनबा ओबि याय को नत्रगा न मी हाटपा याय नत्रगा मागी पर्सनल यानदबा खरदु मदु सिनरगा एटेक तौबा याय को अदुमगी पोट अमा लाकपा अदुदंग ओरदि मु लाइरी
कांगबू खर नोंमैसे पायरगा मागी ओइबा मोंगदा गेंग टाइप दाकू की टाइप ता पैसा खर मुनबा एक्सटोर्शन खर तौबा मिंगोंदा नोंमै खर कापा अदु ओइरगदि अमु लाइरि इशू से लाइरिदि मदु ग्रुप 10 नत्र कुन नत्र यांखै लेरबै अदु फार का लोइगिदोइने अदु ओइरगदि इशू से लाइरि अदु लुसलैना अदु नलमददना मोइना सागी ऑर्गेनाइज क्राइम की टाइप तौरमबा वेरी डेंजरस ऑर्गेनाइज क्राइम की टाइप ता वायलेंस बिजनेस मोइना तौरमबा अदुगदि याम लोरेको अदुबु ऐ कैमा चिंगनेदी ममांगैददी अखोइना तारेसी ओनली अक्साइ अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन खरना अखोइगी एंटी सोशल ओइबा पोस्टिंग तौबदा मोइना वारकपै वारिनेबा वारकपोइबे कैउम ख तौबा याइ तागसु मोइना तौबनी एसि मोइदु क्लेम तौए याम थुना दुम हाइदुए दिस इज डन बाय द अस सि ग्रुप्स तौबनी माइ माराना सिनि हाइ हौजि तमदा हाइद्रे हाइदबने हेले हाइबदि अमनि खकी वारिनेबको अदुना ताकपदि मसिदा बिगर कॉन्स्पिरेसी ऑर्गेनाइज क्राइम की टाइप ता ऑर्गेनाइज क्राइम हाइ क्राइम सि तौरिनी ड्रग की करी ह्यूमन ट्राफिकिंग के तौरीबसी ऑर्गेनाइज क्राइम होतनी मसी मी अमनी न तौब नतीबसे अन ऑर्गेनाइज क्राइम के टाइप द वायलेंस तौरमगदे खमदा वी आर इन डेंजर ने लेसी तौबदबु मसी होल कैनोसी काय चकदे गे हाकांदा स्टेट लाकनी अखोइददी स्टेट लाइसी अखोइगी इंडियन पेनल कोड लेरे को मसी मखादा मोजि बुक तौगदबनी फागदबनी अदो अतोप स्टेट खरददी तोमान लूसु लेबसीगी कोई उत्तर प्रदेश को मददी अखोइगी गैंगस्टर एंड द एंटी सोशल एलिमेंट प्रिवेंशन एक्ट 1986 के लेब अदुमा खो रूल अमसु इकुइ कुइदबे 2021 दा रूल पास तौइ मोइना अदुना ताकपदि मोइदे लो लेरगसु लोइना कंट्रोल दिन नतेको आई तागस अखोइसिददि अदुम स्पेशल लो गसु दरकार गलाय अखोइसिद ngमद्रबनिना स्पेशल लो जिना कमाइ तौना तौगदगे काइस हाइबा अदे अखोइ पुलिस की करिगी प्रजाना सुमसि कोऑपरेशन फ्रॉम द सिविल सोसाइटी अदे क्राइम तौर इमुंग दु लोसन मनतब क्राइम दि लोसलदि यारो क्राइम सिदि खुदकता पुलिस ता हुजिपु पुलिस कंट्रोल रूम की नंबर खंगो मी क्याम लगी क्वारी हो खुदकता पुलिस पिगदबनी अदुगा पुलिस नसु यामना थमोइ सेंगना प्रजा आई लेसी प्रजा ने तोलो पीरिसी प्रजा की लाइफ ने प्रॉपर्टी सेव तौनबनी हाइना खनबा सरकार नसु प्रजा की प्रॉपर्टी का लाइफ का ngaktragadi आइसी सरकार होइना फमुगे आर्थ थोक्तेन खनबा सुमाइना कोऑर्डिनेशन अम थबक तौब चंगी अदुगा आइना खंबदा सुमाइना अननोन मिसक्रेंट्स क्राइम तौरगा अखोइना येंग लेबा अदो हौजिक फोक्ता मदु मुदु फादन खुना दंदी पीदबसे मसिमति अखोइ लेरिबा सरकार याम इकाइनि गाइने ना आइन थमजनी थैंक यू lawless nation or lawless state ama oiragadi sigumba problem se adumuk leini ai leitaba lei pak ama ai leitaba khunai ama da masugba problem se adumuk thokane ba hojik lai wafam de akhona leiriba state manipur si hojik khoi law leiribra hai bi question sine ba maram di hadaki numit kharani jira crime thui ba myam sa atuki matik yame masi the police law enforcing kambu singna masi theory bra bra intelligence failure natraga crime branch na kari tori bige hai bi question si akoi media me na mane am toina hang ba pone akoi am toina akoi gi de authority si law enforcing bodies any crime thok matam da kari paw lege kari information lege je CID department horo police control horo concern SP horo concern OC horo masi media sing ne am tuin hang ba pone adubu police ke investigation duna asagi mapung phana tawribara natraga tawdribara du khangdabana ai hoi phawbada yamna thamoi sokna nuaitana thokiba thodok kaya magi langla langjin hoi phawba khangba ngamdana leiba kaya maneba hojik se amada buoro nomai kapsilamba sohalamba bom langjalamba bom thamjalamba masigi thodok bayam ji handaksi lan matungsida says after 2023 gi me thar gi matung dagi tholaisi maruina valley area da ne aduna valley area da lakpa matam da akhoi asang kenona maru asang na sai pan gi ba masi this integrate tobagi phibam am lakadra haibasi ain ujabadadi madumakti natte maramdi sida pasha khaibe la iba kangbu do karamba group no ju khangde karamba party no ju khangde any moi di pasha lore loire haibi concept to rebo sina tangkhul ni sina kabui ni sina maung ni maram dena amta thidre pa hoje manipur da wad kana lege pan dukan masam phamba
जगह मफम डिमांड से तौरे कनब ग्रुप ने डिमांड तौरीनो करीनो फोन नंबर से लेतना कीहब खनब तब मैम से क्राइम थोए नोमई कापमे प्रजा इनोसेंट पीपल से खंगजु हाइबंगमते हाइदोरगा करी तौगदगेनो से नहान की इंसिडेंट अखोगी फैशन डिजाइनर कुमार जी नोमई कापमे मखोंद अथॉरिटी यौना क्लेम तौरे अखोइननी माना तौरमी माना एक्स वाई जेड मी खरगी ममिंग पले हजू मा हॉस्पिटल ले ngमद्रे आतेतना अखोगी मीना नती अखोगी मीनी अखोई लाप मयम प्रेशर न मरम ओरकांद सिक्योरिटी nga aga hojik leigreba kanam unhandreba जे माना किहन बजेगी हाइबबु ओइरो कीदना विलिंगली मा मसाना हाइजबबु ओइरो लाइब अदु हे हाइरो बजेगी लाप मदुगी इंपैक्ट मदुगी प्रेशर मदुगी थ्रेट मायाम दुना यात्रे मा मारान की मतुंगिना ngसागी मांगोद पनिशमेंट पीबनी हाइब दुदी प्रेस हैंड ऑफ तो थादोखरे अदुम क्लेम तौरी हाइजरिबो अदो समाइना नॉट ओनली कुमारजित हजी नुफी अंगांग ललोनबगी वाफम ड्रग ललोनबगी वाफम फारा सिजनब नुफीसिंगी ngसागी खुलाई ओइना सिजनब बिजनेस ओइना तोरकप कोलकप मयाम म हुजि कन्ने लाए अदो सिगुंबसी नत्तब तोंबगी पार्टी सौबगी पार्टी ए पार्टी वाई पार्टी जेड पार्टी की पोतो नत्तब मफम सुहाय हाइतबद ngसागी थबकसी तौब क्राइम कमिट तौरब अदुगा तौरमिब क्राइम दो करब पार्टी नो क्रिमिनल ओइदोरिब्रा नत्रग सोसाइटी सिगदमक्त अफब तौरइरा नत्र कनानो हाइदि क्लेम जे लेतब कांबुसिना मदु लेरक्तबनी न प्रजा सु चममनरे प्रजा न सममनरिसे प्रजा खंगम याई खंगम दबुसि याई प्रजा अखोगी प्रजा सिंसी हाइब कीरे हाइनिंगद्रे हाइरो करी मदुगी रिएक्शन करी लेगेदगे जे अखोगी पीपल सिंग द फील तवे अखोई स्पोर्ट के आते चलगा खोलगा पौमी सिंग जे दम हंगनै हानिंगजु ऑफ द रिकॉर्ड हाइरगा हाइन बया दबी अदुगुम बंगाक्तु विन तोरेबा मीडिया सिंग फनाम खंगजु हाइबिया दब मयाम यावरिबा मसी मीडिया इज नॉट अथॉरिटी नत्रा अथॉरिटी हम लेरिबा लोकल लेरे अदुगा ngसागी केस तो लोकल पुद मदुगी इन्वेस्टिगेशन मखाताना चथननमगिदमत पुलिस डिपार्टमेंट लेरि क्राइम तौरिब मीदबु कनाना तौरमबनोना फाबा पुनब थीननबनबत मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट क्राइम ब्रांच ना चाउना हांगगा लेरि अदुगी मथक्ता सीआईडी डिपार्टमेंट हाइदना मसै इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट हाइदना चाउना हांगगा लेरि सिगुंबा मयामसे मथौ अमता तौद्रमना स्टेट सिदा होजे लॉ एंड ऑर्डर से टोटली फेलर ने